The result of the interview for the post of Lower Divisional Assistant in the Meghalaya Civil Secretariat December 2022 conducted by the Commission on the 25 till 12 May 2023 is hereby declared, and the name of the successful candidate recommended by the Commission are as follow. Tekane ke post kunan kuma khandai pendru tali dapat milu eka category wise karostar. Tegi candidate kibala select kilong Larat Bon Mukim on reserve, George Pasi on reserve, Emilia C.H. Momin, Bud Ki Suchiang, Labet Nila Khairim, Bele Donna Khairim, Gilmore, Frederick G. Momin, Colin dari Ka Dingdo, Marty Talang, Pauline Radiance Tariang, Gadiela Dingdo Rob Me, Kamper Ringsai, Sumita Marthong, Wanebok Lingdo Maunai, Godwin Alistair Karpani, Fany Won Lalu, Noel Pendablang Lingdo Mauplang, Lukimai Lalu, Medari Bhasuting, Dauni Chua Lingdo, Bisharlang Wanyang, Aldonal Shilki Shilla, Julina Baseomoid, Osama P. Lingdo, Adrian C.H. Marak, Iba Kansai El Nongpur, Peter George Lingkoi, McDonald Pamshong, Heset P. Thaba, Vanya Kolet Ke Marak, Bansungai Lang Kurba, John Min Polong. Lifeline Lawan Risha Lingdo, Ibakodo Rapsang, Edward Lingdo, Tengchak Bimarak, Rigid Lang Chirmang, Banda Manha Karluki, Jacqueline Karpran, Gardina Nongbri, Adeline Yolanda Pingrup, Sonali Yusebia Dekar, Shanbok Lang Thongni, Sanchira M. Sangma, Benjamin Pertu, Maye Benson Marbanyang, Haniel Na Tremi Dingdo, Grace Felisotun, Ajas Pingrup, James Welbon Madur, Chisak H. Marak, Bari Suglang Ramsi, Samborwel Kharjana, Ronaldo B. Marak, Alessandra Ramona Kongwang, Bonsera S. Sangma, Walchi Jimumin, Biswa Jyoti Hajong, Rangraj Coach, Biswajit H. Rabha, Chirak Pelirio Marak, Stilshi M. Sangma, Sujata Hajong, Jacob, Ram Luosang, Bidansal M. Sangma, Chanang Bil Di Marak, Theng Tera Mumin, Pera M. R. Sangma, Avanti Ampang Sangma, Dilash M. Sangma, Charlie G. Mumin, Naomi G. Mumin, Chidera Songjat Chimarak, Megambi Di Sangma, Sanchiama M. Sangma, Rakim Bimarak, Collins H. Marak, Slang Boniface Di Sangma, Lisha Brahmi M. Sangma, Elmri Silva Koksi Sangma, Che Bolun Daret Marak, Terim Chi R. Marak, Richard Manuel G. Mumin, Down To Jingjang R. Sangma, Balseras H. Sangma, Mikim Chi M. Marak, Pring Chi Silnang G. Mumin, Seng Prang M. Sangma, Christopher E. Sangma, Alana Francesca M. Rong Marak, dan Kendai Huey, Shri Lovely Stars Naitang, Naka Kasijentia, Kanegdega PWD, dan Kanidahun Ibu Nigayang, Napoka Kasijentia Sports kategori, dan Frio Chanchi Amarak Nagaro kategori kanero naka PWD hearing, dan Tony Lingdo Marshilong naka PWD kanero blind, and Darlington CH Sangma naka PWD blind. Dan nomor ba kidon R PWD naka Sijentia, R PWD naka Garo kategori, dan sports kategori markaway te hangne kaduna nakaway te sports person for Garo community kamdon tim don gi bakwali kubaran hakata kategori. There's no candidate for the post of sports person from the Garo community, so kandang notang kandai pesan. Tegi post kidai marka ju baro pesan teli nam tagi order SCST, khatlai teli nam tagi on reserve. Tangini jemptip, fresh one.